boum alibani boum de kota bishema kalboshi ye boum de kota bishema kalboshi e karfanya jao boum bana uivantara na jodom pike ni mbavi mutabia zero. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu wa Jamalif, Mwenyezi Mungu mujolihifadhi wa mhifadhini. Wa alaikum assalam mon frère Kikimaweni. Ya rijani lioka alisherehi independence ya heri ya baraka. Mwenyezi Mungu ajali kheri harmwe masiwa. Wa alaikum assalam Ahmed Amina. Wa alaikum assalam Bako Nouria. Wa alaikum assalam Mama Nadia, ma sœur. Mwenyezi Mungu arnike musomwema bomu na Kikimaweni, arnike musomwema waheri na unono na suha. Wa alaikum salam masweri Sima waheri nami. Mwenyezi Mungu ajele joka na heri duniani. Mwenyezi Mungu yarihifadhi na wanadamu wapeu. Mwenyezi Mungu ajele nsi hatu ibasauhe. Yarinike wanadamu wajuka na mahabbaneti. Wa alaikum salam reshe waheri. Yarinike wanadamu wajuka na mahabbaneti hatu. Wa alaikum salam Sujai Atumani. Wa alaikum salam Hadija Bakar, mama chérie du cœur. Mwenyezi Mungu alihifadhi ya rijali ejoka na heri. Ho hanza hahi rabbal alamina. Ho hanza hamgu jabari. Mwenyezi Mungu yalihufirie ya rijali ejoka na heri. Yariswamihe madhambi hatu hasonti pia. Wakati kao ngarjo ya ukaya si wanadamu rija ngarjo ulawa. Si wanadamu kavana laja ya litohuwa. Mwenyezi Mungu alikusude joka na heri duniani na akhira. Ya jelo malani hanyo ikadom liyo malaoni hanyo. Ya jele kamshelo wa wanono rani rezefami. Watukufu wa Jamalif, Mwenyezi Mungu ujol jailia haukaya hasonsi pia. Qu'il pleut qu'il neige, on va quitter ce bas monde. On va quitter ce bas monde. Iyo demana ikao partagez le direct. En tout cas, gamsujo d'ordinaire diz. J'ai beaucoup de gens. Ikao, wa alaikum salam kulu saket laket. Wa alaikum salam utinhire batilemewa. Watukufu namdo joka ya j'ai beaucoup de gens. Njabu wa page. Gejom kinishia ni data ni buwe page. Au Canada wenji na wenji wabiaze invitation sujujo warenga. Gyo oblige watu partage ndo wa supprimer. Wa alaikum salam mama Kael. Gyo oblige watu partage ndo wa supprimer. Au kanga minanadamu wenji walona besoin wado ridunga na sigar jabua page shangas na Facebook simple. Facebook simple ya 5000 personnes. Et kanga on a 5000 personnes, wakuju ajouter, il faut supprimer. Yeni utso jo partage mimi gamjodo. Wale kusam na idanforme. Gamjodo bloque, amjodo zima, amjodo supprimer. En tout cas, c'est na supprimer le messenger. Chagam de supprimer mru haruma ye Facebook. Et nous tu partager dans je supprimer mru haruma ye Facebook. Watukufu wa Jamalif, Mwenyezi Mungu Angeli, bonjour. Mwenyezi Mungu na mhifadhi na hifadhi ya son type. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct s'il vous plaît. Watukufu sujet mbili kao za usikitif. Sujet mbili kao za usikitif. Ikao za sujet zinu. Sambilwa zongas na wakati mwinji. Sika utunda rangu zekote zontipia. Yenzima yonatushida na parisa yemru. Cha yenzima yoti parisa ye shababi yemzima. Harmwe suje e asaya. Che suje e asaya. Yonja parisa yemru wabili. Shaga mjogu nika haki e kanga mzambo. Wakati kao walikum samkulu Ahmed. Bonjour papa Laissam. Wakati kao, ye sujet ngyo très important. Wimbutla ravi, bonjour. Wahangu, ngyo obligé. Na miwanza e 400 lwa, e ya nambia, miwanza nambia uolanzo jeli mfanye sujet. Si wanza rimpare lijue ze kote zombili ngwa 14 lance message. Cha ngyo obligé lancer message oke mwanada mwoi. Rimkontakte, ataka tu réponde. Partagez le direct s'il vous plaît. Aukaya ngamjio harmwe kote ndwa jina ndo supprime. Ya tu partage nklio wanyumeni. Désolé chat, c'est mon choix. Je le dois. C'est mon téléphone.
paswenga wanadamu wenji kana monisoni ngwa vanunga wenji wa juhanza wadunge njarenga ani nsujwa na wa ajute gi oblige nsupprime wangu ni wa ajute gamlidi tena nimrejeze 998 wao wa Komori wazazi wangu wanasho hangu wanzo ni wa ajute alafu mtuna ujwa wa ajute wakati kao ye indinia hangu ngiyo ye maami wangu gwao 5000 sawanu gwao 5000 wa sawa timo yabo mimi de utwangali watu partage en supprime na ajute wanu akaya wanunga wana besoin nji watukufu wa jamalifu gamina sujet amvumweze sujet rahane jaja gamvumweze sujet ya ujoka konta ya baki ya utujoka konta ya dunge izu ikao danzo ya dunge sujet ya mando wa ishababi ikao nge pare ishababi wo itimpara hanjusize telefone si hadisi da minae yeshababi wo iharende yeshababi wo iharanti mzaza hahe kajaza mwana wasaya hamzaya waeche alaikum salam Aminata Ilham hamzaya waeche yefami watsanganyi hawatoa mali wadzimana mzaza hahe wabahiza mwana hao mwanamme ikao mzaza hahe hamza waeche shefami ngwao parmi watsangaze mali wahuzu hani shauhuza wabehe mwana hao manga rango siku ya jamanga ngasina mahaminga ngasina mahashenda kajaparo para mzaza hahe kajaparo para efami hahe kajaparo tunda hate fami ijuhundu ye fami waranti ula mzaze wabambaza ula mzaze hata mzaze katiho mjini walaikum salam mama Nazad ma soeur hata ula mzaze katiho mjini actuellement abasali zambao ye mzaze we ngula lomo nziani moroni yo ubaki volo volo hadomea gehama mjufumu hazaya mwana mzima ikao mwana uonge na makirtasi haka halola harantiye mrumshe gena wana wararu mwanahe umwanamme gena zekirtasi zahe gena ye permi abasar zamba ngu sorte na mzungu gena zekirtasi zahe gena permi gena gari jema mzazahahe nge volo ngu meyo mzazahahe ngulalo monziani ze fami wahele ya mzaze usiu wadiwaza ya ukaya walaikum salam Maliza walaikum salam Ahmad Azir wadiwaza ya ukaya ye mzaze uo nge innocent yode vanu mimi njoka ula umumbavi ye fami mzaze katimanga ya juhambu hamdiwazani shamzaze walaikum salam Thabit Riyama mzaze katinge innocent gamjo kwambie famia hai gejaka ubidi mumbamba zehodahoni juma mlunguzanai juma umsimbua juma umnika makalima madziro wakati kao mzaze ngekomoride nanyi bonjour Farda kajarenga mzaza hai kwangalo mzaza hai katumangaliani majuhamba ngamuyengawe mzaze shahadi wa za mzaza hai mwenye humzaya katina bezu ya mzaza hai mwenye humzaya pendant 9 ans mahashenda ya Kamil ya jahunu Faransa katina bezu ya mzaza hai mwenye humzaya katina fikira ya mzaza hai mwenye humzaya ngerambe nyinyi fami nyide mwatu wazemali mambahi za wazimana mzaza hai hajamanga hamdiwazani hadiwazana mzaza hai gejakabide nyi fami mtsuwe mzaze mumuyenge mzaze mumbambaze ho mjini mzaze ya hundrihe moroni gejuma ulala nyima arma nyipando gejuma umea subhanallah mwana momjini ikao mwana wa mjomba zimtabishao haone ya ukaya tuiramu yohamba zinji na zinji zendaonai yourasheleziza vomie nimpare nimweleze uharenge nimero ya hangu haipari sana zisha WhatsApp haneleze makale zerongozo ntipia hanenge mafoto ya mzazi hanerea haneleza he histori badaneleze histori hanika ni Facebook ya Heshababi Woi sanzishia Heshababi Woi Facebook hanjibu timabakami tunamwamba tsuhurambua timweleze mahadison tipia emotowo haishia Heshababi Woi haishia kajani jibu kaja namba A kaja namba B haisha ze vokali haisha mahadison tipia mzaza hahe ngemoroni ngejuma uzungulia volo ngejuma
ne parlez pas. Nzaza ngejuma uzungulia volovolo, ngejuma utabia, ngejuma ulalanai, ngejuma umea. Subhanallah. Maskini mwanadamu. Mitula munga memanga mzaza ngwanza wa michi. Gamdongo mbaze dua, Mwenyezi Mungu yatintamani raijenda yaniona. Manada Muhammadu imzaza haho ya huzai wa wechi. Yefami wala teze mali. Watukufu mswanza ndetai hadisi gane jaja. Suje ya vili, inuwa usikitifu, akawe mwanamshohatu, yakaufanya dura, iho mvuni. Mwanamshohatu, haka deuxième année, banda hajulana na mwanadamu ikao autorité comorien. Tina hamba ukayangi harumwezi actuellement. Tina hamba ukaya kati. Sha woye mru ikao politicien. Mru yaka harumwezi. Hau nge harumwezi. Ikao mwanadamu woye haka harumwezi. Hau nge harumwezi. Nsube ha. Haukayanga wanadamu wenji wajoji komplike. No hamba kangi harumwezi. Ma opposition wenji wajoka konta. No hamba harumwezi. Halawa wanduwa gouvernement wajoka konta. Zedwe janibu gamabo mesaji watike konta. Shababi kao watukufu wa Jamalif. Ay, manamsho hatu kao hakaufanya dura mvuni. Environ 2018. Et manamsho hatu wola, en deuxième année 2018, haja hajua manadamu ikao ye autorité comorien. Ya kaudo mrenga yukada yenae wo partage. Yende hata emanam shohatu haparao la mru hamambia ya ukaya ngami mziro. Badala hadi ya mru kaula nge mziro na valaye grossesse wasuli dans le 3 mois. Ola bwana ola hashanga ya hamba uwotsidami. Mzade hamambia ukaya ntina mru ito tsindawe. Finalement, ola bwana ola hapalpiteha na ingena mru mshe, ye mru tsola, ulona mali, ye mru ikao, ye autorité, bada katsanza nambe mru wa serikali, katsanza nambe ye opposition, shayi autorité comorien. Ezajiri hin. Wa alaikum salam mamakati. Ezajiri, ola manamshe havahiziwa wenda bushini, yende afanywa msafara ni ezaye hula. Ola hamfanyo msafara, hamambia ukaya raili, kuna ujua upua, yensonu huvehe bushini, nedena huvitse bushini uje Faransa, mwanamsho hatu wakubali, hahadisi famiyahe kwa jaka ujua kawale mwana haonge mziro, ika obligatoire, walaikum salam zura. O ika obligatoire, mwanamsho hatu yende hula bushini, bwana ulaya mrengeze charge, shamambia ya ukaya, ngojoza ya bushini rerenge mwana rimbemru na mjofanya msafara wa Faransa. Ntutsa wangu wa jokaya tiza ya daminawe. Ntutsa wangu wa jokaya gamina mwana daminawe. Ngojoza ya bushini kahuza ya bushini alaikum samarama nyoranjema. Kahuza ya bushini ngamjo renge mwana rimbemru gamjo hubahiza bushini uja Faransa. Mwana mshatu hende hadofikiri ya ukaya banda ye haka umokipe normal. Haukaya ye mru ya kanza ya klao. A suivre. Garjo ujani hadisi. Mwana mshatu nge hunu Faransa. Masihu yo lala nguone mwana. Ngureve mwana. Nguone mwana matsoni. Katushi despami liko obligatoire ya janambi hadisi. Garendao ni hadisi watukufu. Ze suje hizo yo ujoka kontan. Ngujobaki. Salam alaikum, gami en direct, alafu jiaze message, gami je shila zo anerea, shauti veze message, studio bege direct, s'il vous plaît. Watukufu rahare jaja, haruma ye message. Rahare jaja, haruma ze message. Dumwambia ni ya ukaya, garjo mkliniani, najimbo mtiti tsoi, ikao ya ahamada foshowa, ya lezoye mwana hai. Ikawa insha Allahu rifanya message yamba sheka ngari yamba o haina wakati wayimgu ikawo hamerite de tout wakati kao Muhammad afoshowa wi mbaba mlezi yodemana mimi tiramu
haina wakati njweda hata tiwasuli harmaze mimbari garjo uvumbua ye shughuli ya hema na hamada foshowa hauka hamada foshowa oimru ikawo yohanzo ulezi yohanzo wala kajahia na roho mitsoka yonti hosomo wana wa Komori loti la shindi hosomo wana wa Komori wanadamu pia wamtukuza wanadamu pia wamvumba hanjema wanadamu pia waumanza banda en 2016 halawahunu Komori halawahunu Faransa hasi Komori hamada foshowa hasi abonde kaunda ya jipresentar ma election za gouverneur masha Allahu hashidu wanadamu wenji ka walo Komori haula roho njema yahe ne roho ikao Mwenyezi Mungu yamba hanzo wanadamu pia hanzo ulanga hanzo wana ikao harmu wanadamu walo Faransa wanu gamjosbutina be ukayangewa mando o wako hanzo wana wa Komori yako hanza o ulezi wa Komori Ahmada Foshowa Mwenyezi Mungu na mjazeheri ya mtukuze rimwambieni ya ukaya karna ujaula ataye mbinga nzima isikini yao yanzao o wana wa Komori walomanga haukaya ngasina wanadamu wenji wasoma walo harumenti inu ikao kwa japaru hafiliha no ulezi kwa japaru hafiliha ni wana wa janyumeni kwa japaru hafiliha ni watabihao kwa japaru hafiliha na haina mrikawa ulohunumanga hautaha namna imana mkomori atitabihe harumeti inu sofundaye rijoka ya zesuifazahe garjo uzamba haumtuku zanabeke shuhuli yahe inu ya huwa Komori pia inti shuhuli ya mrumzima shuhuli ya hema na Hamada Foshowa inu shuhuli ya huwa Komori pia haukayo usikuwe mitiramu nga mfungu mbandu kwamba shana mboda usikiyo nga mfungu mbandu kwamba shana mboda niloze haukahingi wandi wandulu watahau harmwensi ya Faransa dwajukana mahaba no wana dwajukana mahaba no ulezi dwajukana mahaba no wa Komori Hamada Foshowa mnukado mwona harmaze batani mnukado mwona harme mabangu ya tunatamana shau fikira zahi ya fikire mwana mkomori yandize mwana mkomori yandize mbaba mkomori yandize no ulezi haukaye mbaba mlezi watukufu ya shuhuli ya hema na Hamada Foshowa ngiyo le 13-14 Oktobre ikausonsi pia Faransa kamili wodo usiku mjoka wona ukumbi haukaya banda do ukumbi wa hema na Hamada Foshowa au jaudunga wodo ukumbi wa tiram ikanga jomambiani usiku uo wakati kanga amini ya ukaya haina mwanadamu ya lelandro ya hanza ya anziza ya edukenro Mwenyezi Mungu mtukuzi usiku nga juona o wazazi wa irdara saujimlifu hao pia riwono wazazi wanza imani na roho njema pia harumwe shuhuli ya Hamada Foshowa ya himana Hamada Foshowa ikao yojula ledzina lamunia emrumaha yo para afsal ikao ya shuhuli ngaijo kaya haruma ye adresse Place des Roses 31 boulevard Charles Moretti 13014 Marseille 31 boulevard Charles Moretti 13014 Marseille watukufu wa Jamalif la plupart wanadamu wenji walo harmazen sanansa tide makarboshi ngwajo tabia ikao walo na bezo waone tulamu en live au kayenga mjukangwa wenji ngwajo uniona haruma ye shughuli ya Hamada Foshowa wakati kao mruhamandoi wa Komori kwa mbadingo contrary mruhamandoi wa Rumbahara wa Mwanziza hauka Hamada Foshowa oimbaba mlezi wanzo ulanga wanzo ulezi Mwenyezi Mungu kajamnika yerohombi ilona owenji walo harmwetinu sha Mwenyezi Mungu hamrengezeroho hauranza sonti pia dahimru hamandoi garjo mhimilia usikuo le 13 et le 14 Octobre usiku ngaranzuru wono wazadzoti pia nana ekomola ukawole usiku mjoka wona ya ukaya haini mwanadamu Mwenyezi Mungu ambaro honjema ukahanzo ulezi ukwanzo ulanga ukahanzo wana ukahanza community yahe wode usiku ndo abidi wa mtukuzi watukufu ngarjo huja rahare jaja haruma yesuje gamjoishia lijimbo haulandisa la heshuhuli hiyo ngi wakati jeja mwaze suje za hapa mais le cœur s'il vous plaît. Mets le cœur, s'il vous plaît.
Mais le cœur, s'il vous plaît. Mashallah. Partagez avant de rentrer dans le sujet. Anguhamanda wanu si uanza. Ifuatu kuziwa. Wanduranzo wake walezi. Wahensi ya hapa. Wajoka na mahaba ni wana walomanga. Wasikinyo ulezi. Hamada foshowa. Watukufu. Emariaji ya hemwana. Yunga mjowo na haina mwanadamu ya lelango. Youza yango. Haina mwanadamu ya eha. Youyeshewa. Atukufu ngarzi yao ili tujoto wale etamu ya hele jimbo usiku wa mjede mwadungi watukufu rikao vila mbabi ilimwambia ni yaukaya mwanadamu woi wemrikao gewa mwando harumweti ya Faransa housoni mwa oulezi housoni mwa zenyanzo hawanza ye mwana mkomo ulo harumweti ya Faransa ikauri amini yaukaya Mwenyezi Mungu hamba mahaba hamada foshowa yode mana alparwa komoronsi pia haukanga mjo uona heni ujojabo ngujuramba ya ukaya haini mrumema ya tumanjema ya ehandro Mwenyezi Mungu mlibanjema Mwenyezi Mungu hamnikaro hoikao se incroyable kana uparo jona mru ya jikiki kana uparo jona mru yake kamlaulia kana uishakanga mwana mkomo lo harumatambu yake kamuhimilia ya mbegu msaidio chapeau usiku wa hendola ya hemwa na hele 14 Octobre Insha Allah ngarjoka preza hason sipia watukufu wa Jamalif ngamjio haruma ze sujet ezahangu gamaluso ye sujet ya hishababi oi ikao wa hishababi ye famia hahe wahuzu shauhuza wadzima na mzaza hahe wambeha manga rango usike wasuli Faransa gasina mahashenda gena 9 ans hunu manga ohawa wahuzu habiri gresi hojavana waonu ya ukaya ngwarengao ya ulona mbankili ikao hasomo wambehe manga wasi ya wambia hunu Faransa banda wasuli hunu Faransa yefami wakana tuamaya banda yefami wakana tuamaya walindi emwana hao halola hazaya aba sarzaba ugana na wararu hata wanawane mahashenda ya kamili kajaparo pare mzazahe mwenye humza wakatika mzazahe mza waiche mahashenda ya kamili kajaparo para ohanduzahe ikao duombeha manga hawadiwa zakatu aba sarzamba onge wa permi aba sarzamba onge wa katkati hamana ni mrumshahe mgazija ya kaya mlola gede na mwanamshe mzungu ngwa sorteo watukufu wa Jamalif yeshababi woi nguna riponesha rishahe ritirenge ye mafaikao de ya jinika akayo timafayarenga hosumu wa mzaya ikao mwanadamu wazalo waoche mzazaha ho yatuzaya wasaya uwanyanya mzazaha ho wazaya wenji shawarengeze mali wahubeha manga wahuzu shahuza ubeha manga rango usiku wa wasuli Faransa shababi hamandawe gasina mahashenda mzazaha ho kajaparola 10 euro zaha ye famia ho kajaparola 20 euro zaha ihundu actuellement abasa rizambao mzazaha ho ngulalo moroni harumaze plasi za volovolo honziani mzazaha ho ngumeyo volovolo Gam aminiko wangu walo volo la plupart ya hao yekatsa be message yenu ijo mkinisha wenjo hao warambo imzaze huo subhanallah
ikao ye familia hahe wanjia rohombi na mzaze hamabala mzaze de ulomanga gwatsimbiao mzazembi hata mzaze ajunru hasimoroni katsusubuti ya rejeyo mjini ngutsawo ya domea da hato mjini ngujulalanda kuhaka ulala wahe ye fami wanjia rohombi na mzaze badala ya shababi mo mjini nduzao ya onazila zilangozila zonti pia ranguma hayawaza ye shababi ola duaze fami ye mzazola ya lalo moroni juma ulala hamazani pado za moroni juma uzunguli ya bure yovole wa moroni hajihundu ngume yovolo ika obligatoire ya renge numero ya hangu raili ya iza numero za hangu izozo kazita saya muzivuri za harma wandu ili wandu wajao para participe shababi ola hani para sur WhatsApp haneleza zetabu za hemzazewoi haniveshia mafoto ya hemzazewoi haneleza eza jirzonti pia harditse na hanika ye Facebook ya ye manyanyawo ikaonge unumanga haneleza zetabu zinu tipare manyanyao arma Facebook timandisha message banda hao kandami hanjibu ya message shabanda timangelelea a message vocali ikao ijomkinisha kazi ishia haukaya ikamru handishia mru kalima huono harma message ndula mbaka wei haono shakartsujwa eske haishia ukajaishia habulia ukajabulia shababi huo kajarijibu za vocali kadoramnika ikao tibeleza ya ukaya pandama hashenda hudwa za yefami nzazaho mwenye uhuza ya ngulalo volovolo nzazaho mwenye uhuza ya ngeharumatambu volovolo nzazaho mwenye uhuza ya ngulalo moroni monziani nzazaho mwenye uhuza ya ngejuma umeya iyo volovolo subhanallah izo zonti pia hazishia shakazi tumtushe kazi tumderange ya mzazi mwenye humzaya ikawe mzazi wede mzaya waeche mzazi haenge komori ngusufre ngutabiho ngumeyo ngulalo monziani yeshababu yihaundule courage ngiharuma vie normal gene permis hai gene makirtasi nguyeshe yeshababu yihaduwaza mzazi mwenye humzaya latif ya Rabbi shababi hamado ingodwa zo mzaza hao wenjeze eni na upeu ye fami wahimile mzaza hao harohombi ye fami yao wadunguza mzaza hao na hii kumkuwa mzaza nge Faransa hawiyede ya tsonga ya latif mwanada mungu jumanga ya jiadweze ya mzaya yadweze mzaza hai amfa unique comme moi gawe hamandami je suis unique she famia hangu nuwanyanya mzazangu wazaya wenji mzazangu wanzaya wamiche ibidi wanze wandu zaho banda ngawe manga wandu zaho wanze mzaza hao maudu mzaza hao katushida ya juha hawiyeda mshanani wandu zaho wa mwanzo wa manzize wa mbahare wa kejuma umwanza na umtukuza banda ngawe duniani shahuransi wandu huze huransi mzaza hao wandu huze wanjia rohombi gwa ingawo mzaza hao gwa fikiruka mzaze dia wambia utsuangalie na ungwa joka yata mzaza hao katuhujua mbarongo mzaza hao katuhujua katinda tamba habari memu mzaza wa junguge moroni ngumeyo 20 €, ngumeyo rakume na rashirini ni yale bahinru wanada mupengwa mbola mjufumo na mzaza ho kaja juhamuo zila pia zila des etambu ila des tauni ila des ya Rabbi gabo juhondwa wanada mwabezi ukoserne bo turam ça me concerne bo majinru ça me concerne bo makalbosh. C'est une maman comme ma mère. Zini concerne. Subhanallah. Tu trouves le courage, t'as laissé ta femme. Abasal zamba hasarate mrumshahi. Yemrumshahi yakayamlola. Wazawana wararu hata wanawane. Hasiyabu abasal zamba ugede na mzungu. Ngonu yakade ni mrumshe mkomori. Yanshide ni mwana mshe mkomori. Yasdi wazuwa ifamia. Yadi wazamzaza. Ngirabi abasa sorte da wena mzungu. Subhanallah ya Rabbi. Mwenyezi Mungu rinike hikma urjailie yani zifikira zako zike njema wanadamu waishelo wa wazaya wafikiru wa wazaya wangojonukanga wa haruma vie meilleur ngojonukanga wa haruma vie meilleur. Oui mwana mazainu, longue vie à toi, bonjour mwana mazainu ya Rabbi.
Gonu kango harma vimeye. Unati mzaza haho ya dome ya volo volo. Mzaza haho ya dola la volo volo. Hakuzaya waweche. Ngawe manga. Ngawe makatkati. Ngawe wa permis. Tu fais ce que tu veux. T'as laissé ta mère de souffrir. Pendant 9 ans wajamanga. Mahashenda wajafaransa. Huvuliza mzaza haho. Kuja parumba ni rashiwi. Kuja parumba ni veero. Humransi. Hiyo Rabbi. Nizimu nalike hatima njema. Wanade mwanu kwa tiwe mezi esprit wanu arende. Yeli nu bange. Yeli nu vinyo. Yeli nu drogu. Lindele wa bebe isaz esprit. Lindele wa bebe isaz esprit. Banyi fami mlokomor. Ye mzaze wonge hamadani. Ye mwanahe gaja parumba ni diero. Gaja parumba ni veero. Gaja kabidi muyenge. Gaja kabidi muyenge manyanyanyi. Ba wonge sawa nanyi. C'est vrai, yedi ya mzaya, shesida mwabia imanahe ya mdiwazani. Hadiwaza mzaza hae, hamdiwazani. Bonjour wada. Hamdiwazani, alafuko ya mzaza wonge innocente. Wonge hamadani. Famille fantôme. Vous êtes des fantômes. Subhanallah. Nyezimgu na risitiri ya Rabbi. Risitiri urangeze zemu. Urengeze zinafisa mozako. Ridojua karizalwa. Rilelwa. Na mnaje mwana jukazole ni mbebehi na mzazaha. Hauya zalo ni mzazaha. Mzazaho ya kanemu. Mzazaho ya kanemu. Mzazaho ya kanemu. Ujema angagasina nueva. Mahashenda ya kamili. Mzazaho wakumishia. Mzazaho kujatu parumba diero. Mzazaho kujatu parumbisha tambahingu. Hudi wazane fami. Mzazaho nge volo volo. Nge juma umera kume na ransanu. Mzazaho ngula lo volo volo. Ngula lo monziani. Banda ye fami wa mpambanya. Ye fami kwa tumba nafasi. Hasibabunda we mwana wa shonga. Wanadamu wanga wajahunu manga waisholo wajazao wajazao wafu. Wajuanza kwa wajazao na muwa bebai wale. Wajuanza kwa wajazao na mungu wa saidi yao. Wajuanza kwa wajazao na mungu anugala uzevu zao. Sho wanadamu gaona zenchila. Gawe shababi mwanamme. Tu trouves le courage de laisser ta mère de souffrir. Tu trouves le courage de laisser ta mère de souffrir. Mzazo tuna tamane tutile wedasi. T'as le cœur de résister tout ça. Il y a la tue. Wanashatu wangalulu Faransa. Wanashatu wangalulu Faransa. Wasufreo. Wajuanza kwa tzago na mungu wangaliao. Mezabebi wanga walomanga. Wajuanza kwa tzago na mungu wangaliao. Wanadamu wanga walo Faransa. Wajuanza kwa tzago na muatabasa na wazazi wa sawafa. Watiyo. Mohamed te trouve le courage de vivre dans le luxe. Maman oya de souffre volo volo. Maman oya de tabia volo volo. Maman oya karma chagre volo volo. Ya Rabbi, wanu ko janiko roho, wanu ko janiki roho, wanu ko tina roho. Wana washiwanga wajaunu manga. Wajazao wa hafa. Kwa jawai wanu wajazao wajiha. Le Shababi, il trouve le courage ou Bekarma Vilux avec des permis et des 4x4. Et ta mère, elle est en train de souffrir. Watukouf, désolé. Ça Osama. À mon Samé, s'il vous plaît. Ça fait mal parce que c'est normal. Il y a Karma. Est-ce que
Muhammadu ya tuna tambaro ya jokaya kuma ya lalao ya noao ya siwa ondro ya balu magari ya fanya tout ce qu'il faut ya doit Edwa zumzazaye mwenye mumzaya. Sinyangu Mwenyezi Mungu naniki hatima njema. Mwenyezi Mungu asituwarizaya. Tambu ya 9 mois. Tambu ya grossesse. Souffrance de grossesse. Depuis 1 mois. 2 mois. 3 mois. Jusqu'à 9 mois. Ya zaimana, ya mlele, ya msomese, hata mwana ya hundre namna, indata hundre makadara, ya famiwa jo hundre hikma, ya ukanari mbahize mwana woi, ya ndema ngaba lanla kangu juranza, lanla kangu jofikire fami, bawaide mwana ulona mba ilmu, ya mwana ula ya jarende heshani, shamzazahe mwenye humza ya nefami, ya kika fikire ya mzaya, ya tongo wandu huze wa enge mzaze, na mzaze ge innocent. Mzazege innocent. Mwenyezi Mungu nasituru warizaya. Mwenyezi Mungu hifadhi wazazaku warizaya ya Rabbi. Ya Rabbi regeze situru warizaya. Situru wazazahatu. Namna jemana ya shindu hali na mzazahe kajala. Namna jemana ya shindu hakana ani hajuha watina kaishi ya mzazahahe. Gerambe 9 mois, 9 ans. Mahashenda. Watina ujua mzaza hauka hali hauka jala. Wambilo ka mzaza unge volo volo ngudongomea. Wambilo ka mzaza ungo nziani ngulalongo nziani. Mwanada mgushido hakana mvu. Hakana suiha. Hajua botla sende hazini. Habala katkati jema. Habahiza mzungu hogarini. Na wala mzaza haenge hula hataransanu. 1 centime. 1 centime. Ransanu katushida zihunda. Ransanu katushida zihunda. Wanade Muhammad wa ungo harme mondi actuellement. Le monde actuellement ye dunia ilu abasa. Gamunda wanada musevre waluna roho. Wadiwaza ukawazala. Wadiwaza wazaya. Wake kwa sikini wajisikini ya wamwiso wa hao. Wengu juanti kagujuka ukana maisha mema. C'est vrai gauna katkati ngobaliyo. C'est vrai gauna gari ani gauna perme. C'est vrai gauna makirtasi. Shango jihada ukabu gauna vie meilleure. Mwenyezi Mungu kujo upinisa la seconde kujo jorande hekloshar. Gabwa zungu wenji walo harumetsine wenye Faransa. Gone nationalité wakana tout ce qu'il faut. Na Mwenyezi Mungu hawarede makloshar. Désolé parce que ce sujet ne dépense attaché de son gâchis de ça. Nurongoze famia he mzadziwe. Mwambie famia he kagamja reconnaisse. Marengi mwana nyani. Ikamgi hamadani. Nge innocent. E mwanae hamdi wazajeli adu wazae fami. Mono hata mzadze gonziani ngumeyo. Mono hata mzadze ngulalo humabareni. Yawe mzadze woti mzadze kao yenshar ma vie meilleure. Woti mzadze kao nguyenshar ma vie luxe. Woti mzadze kao abasar zaba ogeda makatkat. Woti mzadze kao ya washua nyumba jomba nyumba nkedu yo nguyenshi vie meilleure. Shawa mzadze kao hadi wazi wa jedi mwadi wazi wa. Geja kao bidi muhimile manyanyanyi mzadze wa marombi. Geja kao bidi mdona ke mzadze wa mumuyege asopwa. Shako bidi mdona ya ukaya wa mzadze. Hamandanyi. Yemana ya mdi wazani. Jedi ya duwaza mzadzae. Shaka jakao bidi. Mkiwana damu wa peo. Mkefame fantomo. Muhimile mzadze wa hashari. Kakamu manza. Kakamu manziza. Hate mzadze wa jule gemoroni. Gejiba umea na ulala mwanziani ya lete.
désolé si je suis comme ça parce que c'est normal. C'est normal, jeune maman. Jeune maman, oui, azola waiche. C'est normal ici. Je me sens vraiment mal à ce sujet. Parce que Medja Joshida ni résiste aussi kuzimara ni jashe mwenye mwenzaya. Watukufu. N'arrête ce sujet, yo, parce que si je continue à ce sujet, comme je quand un problème au soif, arrête ce sujet à Mzad. Dans le jour de l'irrégie aussi qu'on doit dire. Dans le jour de l'irrégie aussi qu'on doit dire, tout couf. Am jour de n'impare maname. Mwenze messages à ça. Aukaya kabatsi mwa juanza mzadzahira hanae. Et d'habiter en zemzadzi plus que tout. N'arrête ce sujet parce que ça me fait mal. Ça me fait mal vraiment le cœur. Va-tu dire le moins une crise ou je sais pas. N'arrête ce sujet. Ou tout coup faut garder le deuxième sujet. Parce que le sujet amzadzaha kutina ushidani timiz. Tina ushidani gamim na problème déjà gam je sentais très mal. Nyezimungu nastiru wadzadzaha. Nyezimungu hifadhi wadzadzaha. Hu hanzahi rabbil alamin. Hizi baraka zangu na mkumi. Rabi mzazi wa yaukaya. Ngawa jobu hamruju jaji ya mrengi. Nga jobu hamruju nda ya mrengi. Ya mwenzi dahoni. Ya mwanzi. Ya mwanzizi. Ya mbame. Wanzahi rabbil alamin. Iyo miyadi. Narenga. Aukaya. Sina unanziru humbesha matwira mzazi zangu mwenye hunzaya. Idi ya mrengi ya kidai nae. Watukufu wa Jamali Fugada le deuxième sujet. Parce que le sujet nous Yamzadzini Ya Rabbi. Hali hasara yautsojwe valori ya mzazi. Hali hasara yautsojwe sharafasha mzazi. Hali hasara yautsojwa yemana ya mzazi. Hali hasara yautsojwa ukaya yembebo ngiontini mwazazi kauduwa rizaya. Hali hasara yemanadamu ikao uone yo mzazahi utsotunda mzazahi. Masikini emakati ajo kauduwa batsifude tsifude. Kabana hinruja mzazi. Wenji wadzadzaha wafu. Wajuanza kwa wadzadzaha ngwa wana mungu wanzao ngwa wagateo. Wenji wadzadzaha walawa. Wajuanza kwa wadzadzaha ngwa uyabo. Baiki ngwa rumadu hazi kwa tushida wajuha. Ilwa hundreze radhi. Shababi nguzola waeche. Yemangaji muhadae. Yadi waze mwenye mzaya. Nyezi nguna risami. Yarunike khatima njima na mwisumi. Watukufu wa Jamali Fugada mjuha deuxième sujet. Deuxième sujet, ikao woi autorité. E karamba autorité, woi mrikao wa sirkali. Enge wa sirkali abasa. E haka wa sirkali hale. E abasa chagami yao le zina la autorité. Garumi yao le zina la autorité wakati kao woi manam shohat. En 2018, haka université, haka ufanya droit. Deuxième année. Comme d'habitude, wa sirkali, wa ujua wa hadaya wanasho hatu, waluharma ze prive mbali na mbali ngena universite, haurangu wanasho hatu, hauwagate, hauwanika mapesa, hauwane sakangu wana makatkati, zilazo nongo zilazo nsipia, ili wawahu wanasho hatu, hauranga waduwa rendazio na uduwa ala. Yebwana wo ikao, woi autorite komorenga mjuko janjeni mfanye mesajinu, ga mjuko mtransmetea, na pik special waha. Ikao hajua mwanamshatu woi 2018 akaoyesha tena mwanamshatu woi yefamia hii mwanamsho kwa tujwa mbahaba
finalement eza fanisha hinga e mwanamsho watu haja tombe enceinte haja kana 3 mois hamwambia ye autorité wa daula ola mtsujwa mtsumwambia nikade daula inu ede daula ya vira shawo autorité ka uyemru politicien yokomora gena mapesa hamwambie bwana ula ukaya ngame mziro bwana ula mwambia bidine ndira po amba ngio 3 mois tsinasubutini po ni bwana hanze mwanamshe bwana ula mwambie mwanamshe ukaya tsindami mitine na humitsa mabaranti cinema bami ntsina mrutu tsindawo ola bwana ula mwambia ukabona fanye namna nufanye msafara wende faransa shango biro habushini shabushini ngojo kantu zayeho mwanamshe kajaharaya hadisideno hao kanga mazwende nasome gamina mdu ajuka usaidia mdu wa serikali yani poursuivre ili hata nende bushini famia he wakakonta famia he watomba wakaniyo she yakaufanya msafara hakude mjomba ola haja fanya mwanamshato msafara wenda bushini banda ho wasuli bushini mwanamshato abaki hula hamwambia ukaya yabo kansa majili ya nyumba haka umangadia na nyumba njeda nyumba lux mwanamshato atimu mezi hula hata hazaya bwana ola hende bushini ukaya uomri kaulo nazi aziza hende hamwambia mwanamsha ukaya ngebidiwe mwana rerengere mbemru kare renge mwana rimpa mru gamjo ufanya msafara wenzaho Faransa ohanyu wati joka huparoka mziro watike mrujojua ukahuzaya haukaya ntutsa hamru ya joka ya titrompe mru mshahangu tizaya hunrwa jina aukanga josone nai ga jomenya ila personality ya hangu ga jomenya ila comportement hangu na banda mimru ikao autorité ge John Salisi mwanamshe hakanza ya jemanga badi mwanamshe hakanza jemanga hajihundu kajaharaya warenge mwana wa mbamru mwanamshe haone mrikao dianikwe mwana ola mjomba hafanyo msafara mwanamshe hatu habiri hula hajahunu Faransa bandi hajahunu Faransa mjomba hende zahe ola mwanamshe rango wakati ya jahunu manga giharuma tambu na mashaka ngutsongweshelea ola mwana hai banda haja halolo katsunga mna mwana raha ngupansi ya ukaya inti pinisho mnyezi mgu ya mremea banda halolo katsuzaya inti dizo ye erori ya ifanya ya renge mwana hai ya mbamru izo lezi mtabishao izo dezatli mwana mshihana haukaya halolo ngasina mahamili mahamilio kajarenga grossesse ngeje ipui mwana katsunjia ika oblige ya jifikirie harumema hayo yonti pia yolala ngutsongone mwana hae hofikirani ngutsongo sante mwana hae ika hambamu mwana mshi hajihundu kaya besengu jo pete le plan ika oblige ya nipare mituram ya jianeleze ye hadisi ika odo ya mjilia c'est normal ika oblige natake mwana mshahada haukaya mituramu au université ye promotion ya 2015 2016 haukati ja Faransa 2017 ye promotion ya 2015 2016 gwajuao ye tarehi ya hangu na ihansi mvuni haukaya ye mafundi wa chamfu gami parmi ne wandu wa wakorije haukanga buharma mafundi wararu na waua na wabiha gabu harma mafundi wararu na wabiha mituram hasibabu de corruption haukaya mimi mvuni zilaga mwambie mwanamshe mimi mvuni wakati na parce que tu fanya première année AS moroni hula UT ye deuxième année kadja fanya hula reheziwa mvuni ye mafundi wa hatu wakaulisoma ikaga mjofubwa mafundi waidi kao warahara ni wajua wansomesa wa mwando wo harahara hamba député Alimhaji wakansomesa sociologie wakaja paro bege hosoma mnasioni haukaye hakanza doa nani wanazioni mnasioni afanya beti zikaja komba nafasi gaja kauti hana wanawashe antuka sociologie heni ashida 105 uhashida fanya hazi ngabo gouverneur mzaman Hassan Hamadi wa Mwenyezi Mungu hamnikaroho jema haukaye hakanzwa na zioni kajahia mbahindu ukwamba corruption she wadungabo owenji
wakaurira mama zero haukaya wonardungana na wanawashe waladi wanasho somokrati zimada sinao sha wakaurira mama zero basi dertsonga wanasho la tso wanza au watso wakubalia sikana mwana msheka kaubeshi liana universite yekandungana rifanya rede hata usiku fanya examen au partiel au rifanya devoir monda tsundutsi ma zero finalement ye fundi gabo fundi wona mdiha apolojana mbia ukaye kahushidi urenge mwana mshola wodi hata humbani hujau nikabo turamu gojo hunda omayenwa ho gojo dohia wode fundi ulo parmi ne mafundi na wakorije wonge parmi ne mafundi na wadabisha mwana msho hangu baada haneleza zila timtimbulia timambia vraiment tapa ante horenga mndu hazi ikawo ye mndu hazi uo ye bazi ya wajua rengo na shohatu walo mafeblo wadonza ulala nao wafanya zonzo bahari wa serikali sabe mwana mshwangu wala timtimbulia shaiko obligatoire ni karme stressiahe ni bitina ni msutene anambia twiramu izonanza ugamanzwe mwana hangu botwira tija faransa si lolonga mina 2 ans mtsuranga ni grossesse ke jamba ikantipuha regli ke japarozia amtsungoshele mna mwana hangu ikaw mwana hangu wei ti sufre homzaya shaye mwana mbaba ikaw de animita autorité komore wei ika obligatoire mimi hojamanga ye mwana rimbemrubushine ye mwana rimbamro njanza botula munisaidie ye mwana damu wei umrongoze yendi arenge mwana hangu baba satsilolwa kena uka anto ye katsirenge mwana hangu baiko hakuwa zijua haukaya zestra silon izo ika obligatoire na bimzaza ngu mwenye humzaya hambia mzaza ukaya mama gojo swami haukaya abasa satsilolwa gamina mrume shabo mama vala hula wangazija na mega mondo bushine dena some vala tika honda ula objectif vala timitiwa bada na mitiwa tikanza nende hula nende na zaye shemri anifanya sheikendo adi anibia hunu Faransa na wasuli hunu manga shemwa na rengeli mbamu mwana mangu turamu nisaidie urongoze mwana damu wei yarenge mwana yedi yarenge mwana hangu ya nereye hau yarenge mwana hangu ya nikuandu zangu subhanallah ya latif wanashohatu na mdo fikiro ndo hukana baraka na mjianki ndo hukana baraka msidodo mdo renge mavayu walokomor ikawandu wa serikali hawandu wa kaya serikali hauma autorite bawanu kwa tutsa hanrongo zembio zao wa mrege na dola donani wanjeda mu ya kimshababi wanengeze damu za hanyu setu sababu madam shako de huzifanya huja hunu manga insha Allah Mwenyezi Mungu johubawana sha wamba haina usiku ngotongweshele mna mwana ha ngotongweshia ye mwana yo lila ngotongweshia le kiola he mwana mwana ha hongorohoni ha abasar zambao ye mwana jomkinisha kangena 2 ans mwana mshohaku uo mwanzo ye mwana ha gamabio ye mjomba woi gamabio ye mjomba woi yeka kujeda warenge mna mwana uo wambeshe ohanduzam wambeshe ya mzaza he hunu Faransa oui bonjour Archidine hau wambeshe ohanduzam mzazi wallahi na Mwenyezi Mungu gamjuhafishi wallahi na Mwenyezi Mungu gamjuhafishi wakomori gamwambia ni uzade kaonja mwambiani ulambaba ya renge mna mwana wa maheshiri nulumwade badala rifanye message ulambaba harejei hidatsaze samahazahi haambaha kastresi haambaha kana harara hadofkili ya ukaya valabo yangba yamlole zilan rabo mujopuluwe polisi hau ya ulawa badala he message ya hangu ulambaba fundi yarenge mwana wa 20 ikao ekaramba mwana uo mwana haukabaike ngao na 40 kamzaza honge na mwetu hamba mwana harejei banda ha garde confiance he message naifanya hohenda haukaya hakana harara yodeli aneleza hakana harara hadofkilu kaya ngujopulu wa mabandi wende wa muwe hadofkili vala zilanrabo kaja ilati ndola ya mba hakweli yode mana ulambaba ya juha ya rejei bonjour kokwa si mama ya rejei
yahenda hula. Merci Mustafa Karima ma sœur ne areje yenda hula hasibabu de message naifanya lumwambia nyaukaya ila message naifanya juzi ola mbaba hareje ola fundi hareje gondi ya asume ya lole e mwana mshahara kajaka utawa bure shabal haka utawa bahaka na harara shabanda tizamba yabo haili wakaya walango wa madeside ili wa mubize naye masha Allah galimida bu Mwenyezi Mungu haukayo wede mwenye taufiki rizambe ili zi exorcehe hasibabu ndawe gama bo message nabie ye bwana woi autorite Comoria ika mregeze mali zahe Comoria hatu mregeze mali zahe maraya gamzirumili yao o wanasho hatu hawa profite ongrusho hao profite zekoliza hao yode mana banda humbitikafa kuja humtrafikira kuja mransi yafanya yarenge lisansia hiyo Komoro kuja mransi yafanya yetroaza hiyo Komoro shahusi yabo badala ya deuxième année en droit ika obligé wanzo umdeplace umbehebushini banda hakamziro hukamhara ile wana famia watijojua ile wakomora tujojua wa alaikum salam Salma Ali ika obligé bonjour Rosa Reza ika obligé useya bombehe bushini ye kontra wa ubehe mwana wangu bushini ende ya zae hula e famia he watijue watikemru jojua hulenge mwana humbamru humbahiza huja hunumaga hauka yaka na bezo garde mwana hae il sambale kui ye erorisa ijiri haka na bezo ya garde mwana shawe webo jindu autorite fantomu huono ya ukaya ekedo anza garde mwana enjuru wangu kwa jojua kambaba hendawe ika oblige wambie mwana mshohatu ikao umwambie mwana mshohatu ya ukaya fanya namna wewe bu mwana mshohatu ujuhe wambie mwana mshokaya ni hufanye msafara wende Faransa na relenge mwana rimbemru neni hu deplace wende Faransa hau evite e mwana mshohatu wala hau ne ukaya la fikira njema hajahunu manga ye mwana wa mbamru hajahunu panda 2 ans katsuzaya katsuzingarani grossesse hastreseha hajihundu gudongore ve mwana yolila gudongone mwana hahe ho matsoni ngone oka eske inuti punition Mwenyezi Mungu ya mremao baada harenge mwana hambamru salini swati bihairi yoti punition Mwenyezi Mungu ampiniseo baada harenge mwana hambamru c'est ça yedi mwana mshatu bwa kutukufu ya jua ya haja ya tsahima na mahitiramu ya msaidie ya ukabotwira tijahunu Mfaransa gami Marseille si lolo ngasina 2 ans ntsulengata grossesse est-ce que nous tipinisho Mwenyezi Mungu ngema banda tsenge mwana rimba mrubushini ne mwana hangu tsikanza mimi ni mgarde she mwana mena be ukakedo anza ni garde mwana kanoni fanya msafara uja Faransa haukaka tutsa wandu jue shaga mwambie ya ukaya wandu kwa ujua wallahi na Mwenyezi Mungu wandu kwa uhujua bokalibo shila shonga wandu kwa uhujua nga muhambi yote na wallah yeka kujeda warenge mwana uo wamrejeza Komoro ida wamnika kokwa bako kwa he hasangu juu mwana mshihambi ya mzaza yeka kujenda warenge mna mwana uo wajisakrifie wallahi ezevotizi jao nganjo husijini haukawe mrika usuni ngojuanza ushangilie mru ngojuanza uhimilie mru ngojuanza wangu pia wa amini mimi turamga munikomiadi yeka kujenda bushini weda warenge mna mwana uo abasanzamba ongena 2 ans ou 3 ans 2 ans 3 ans comme ça yeka kujenda warenge mna mwana uo wamrejeza kwa hahe hawambeja wajamni kamama hahe hunu Faransa wallahi na Mwenyezi Mungu ngamjo husijini harumaze election wallahi na Mwenyezi Mungu ngamjo husijini haukaya ngojo hanza wende ushangilie mru ngojo hanza uhunre plasi ngojo hanza uhunre sha wallahi na Mwenyezi Mungu ngamjo husijini yabuga mrudi nuhambie juha wende bushini haukaya ngamu respecte mtu huvumbua humerita uvumbulwa wakati kao miti mtovadabu njahe ya ola na woi ya ukawai umuyenga gamu mvumbuo woi muumanza gamu msitiri wanadamu pia miwa sitiri wanadamu pia murongwa d'une manière respectable eka kujajuha wajiprepare wenda warenga ye mnamwana ikao mumba mru mubaiza mzazae ujahunu Faransa ili mdi wazemana wallahi na Mwenyezi Mungu ganjo husijini wallahi na Mwenyezi Mungu ganjo huvumbua na wakati uvumbua ngojo la hasara wa Komoro ngojo hulani kuna uhimilia mru votiwa
yadungwa kuna uhenda bangweni urongoziwa ngojolema gugu gamriditsana nwambia ukaya juha wende bushini warenge mwana mwamba mru umredize mzaza hahe au mbeshe kokwahe ngazija kuna uvumbulwa kwana uhuvumbua kwana uhuvumbua mbaba hanu juha uwende warenge mwana umbehe ngazija gamuhuniko mwezi yenda jitobrie ekatsamba mwezi ufanywe msafara le plus vite possible wende bushini wakaze emiranzi utsahe emana namana wekao lemrwa mbaye umrenge umsise komor kuja mrenga wa msisa komor wallah gamlabo hemfama he rabbal alamin ikaudi yarumba ya ukaya nganjo huvumbua ni husijini haukai keno no huvumbua basa gojo sijini iyo ngiosuye shaka mwambuka endare nge mwana nabio anaso hangu s'il vous plaît namdotu ya ze preservatif wanda hukana baraka namwambia wadorumia kati sa preservatif shawa jua msalise ni wamenye nyana tuifu Nyezi Mungu na nikiratima njema wanu arende. Oui, je suis bien mwana Berton. Wanu arende. Nyezi Mungu na mpene shari. Yabongi wa mahuto waro bo autorite fantomu. Zebendo watu jiprotejo katakorege mwana mshohatu. Shangamba lope una na fijo. No muhiso wa haraka. Mbeze mitso wana wangu finali maka mtoza asume. Gamrudi tena nidinu hambi. Gamhuni kwa emwa. Ujidobri. Wende bushini. Wende warenge mnamana uo. Ikaungena 2 à 3 ans. Umsise komor. Edangare kokwa. Ha umbehe unufarata. Eka kuja mbeha. Gamjo usijini. Biento gojo kwanza uhimilie mru. Wemru ngawena mapesa. Gawena mali ngojo shida urenge mwana wo umbitse bushinu mbale uja unufarata jo unike mzaza kakutsutsa kikomo rwanda jo mjua gawena mapesa gawena zemaliza daula renge mwana ufanye passport udeplace mwana bada gawena mali ngojo shida umbitse bushinu umbale uja unu Yesu Mungu anapone shari chone de Muhammad wanu watso wemezi akili gamanzo mrego na shemdulele danino muhiso wa 1 minute na 2 minutes hau seconde mwanitse mrobe kamtsatsa mregeze ze charge namrumize preservatif bo majingo mrotso menyo na shohatu mwenam shongu gamhula umbo vraiment mredi hawana de kamtsina tambankeli mrenge tauni na umavutwa mwinji mutomo roni hanyo kamtuje sikini angalia wa mwa kaufanya dro wakausoma ka 2e année ukubali jindu hamade le jenu babes na miga misluko hanyo wakauhangali wakahuneke taxi ya hodamvuni wakaufanyeza hodamvuni shahujuha ukubali le jindu lo na mdoto de majindwa usiku wakati njo sa vacances ikanga sina mo kanjo bali telefone yangu donja ma établissement haini katikati njoli wanalihimar ma établissement gamjoli filme ne mwenyele katikati haukainde bazia hanyu Mwenyezi Mungu na niki khatima njema na sitara ya Rabbi Mwenyezi Mungu aringize zeroho ya Rabbi Mwenyezi Mungu arsamihe makosa wanza Rabbal alamin Mwenyezi Mungu ajulana de mwana dujoka ya wimana jimana njushida ni mzaye haukaye mbaba yemjomba we hajushida ya mzaye kadonne shaharin guriyo aibu tu gaumara naibu ya Henry gaumara naibu ya Henry aibu na wewe au asume golu arege moto mtitulu na nchida umuhisu wa sekondi na dakika utuna hata maana tamchoshida mawajibiza mwatlaru masitara mchoshida mauna ukaya wema na bani mwanangu chago ngudebo mwedemu wasadi se muamenye mwa tsidi kufuru tsoi humitsa humenyelo msomo mbuya ka 2e année umbehe bushini wede hodo magamize mwana unenge mwana humba mru finalement hujuha humbeha unu faransa nge hunugu tso mwana ngumu yenzo
c'est normal pour masoni mwana ya huyenzi hufanya nai hupamaha jukoma bia nsuhenda ni eka nsupashia da mine mwana hangu nsuhenda Faransa eka kutuni baiza da mine mwana nsuhenda mwana mshana bia ya ukaya hawahi hata mnafijo kaja kanzaende sheheli yaona mwana mmekaja jona nzuro humkaza wahan bwana we ya prima bandi eka oblige ya chililie mwana auka yoti mwambia pourquoi joka ou insiste hamwambia hanabia turam uhaka capable watukufu Mwenyezi Mungu anike hatima njema wanadamu wenji makalboshi majinru wajujadwambe ukaya weivantara weigwaborongozi tsoza hae badi wamenu wanashohangu wanambia udabo joka kazi tsula yanze katsuvumbwa madina katsupa wandushewo shangari zambao ili zishange ye ujuanza zifanye atifanye ye mana mtujwa milo dabukanyi mbwa wahanyo anraji mjo kansi msijini wangu haukaka mjaparu garde sekreza wangu mimi tulamukanga mabo zozo bakorohoni yangu j'ai jamais parlé au nom de quelqu'un à Marseille. Si je fais le vidéo, je parle à mes sujets. Kabatimbu Marseille, just butabukaya, tu la muhanabia sujet kadela yamlukada. C'est impossible. Zoba kibano. Haukangam amini ukaya, reality nuko amini funa confiance, gam jozibela toposun Mwenyezi Mungu. Gam hambio mjomba wewe. Gam huniko mwezi eka kujajua. Wenda bushini, wende wataha emnama na uwa wambesha kokwa hai. Hawa mbele uja Faransa wamnika mama hai. Bo mwanadamu wa peu criminel. Ganjo hupiblie ni menye ye CV ha. Ganjo hupiblie ni menye ye autorité ha. Ganjo publie ni menye ye valeur ha. Ganjo publie ni menye ye personnalité ha. Isali su fashinia. Yode miyadi ni unikao. Deplace onde bushini wende warange mnamana wambaye mru umrejeze mzaza hae haumrejeze koko hae haukafanya hilo rapo ngwajo jiprotege huduaza ya ukaya qu'il pleut qu'il neige mzaza he mwana un jour gujo fikire mwana hae mzade woi katsuzaya pendant 2 ans katsunga grossesse gena harara botula yebanu Mwenyezi Mungu katsunipinise botula haina wakati gamtsogone mwanangu ya lilao gamtsongole vya mwanangu botula nisaidie yemna mwana we yatujula wahafu yemna mwana we ndiye arengwa insha Allah bu masol mwanangu joreje komori hawere wae haukaya Mwenyezi Mungu ndo nuko taufiki ne bwana wenga muamini ukaya yekahishe video yangu ngujo zifanya ikabala hukafara nsanso jo hudefie baiki Marseille bo mjomba wewe njajo huria jelika wenjo kahunze suje zao suruzamba katsuwa waza au kakabaturi shangazo gera be wemlika ulokomori 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 hanimru na pari ya participer ya unesezera aizahe osoma ye shababi lona mahashenda ya duwaza mzaza hahe ya lonziani ya lo juma ume ya volovolo rakume na ransani ya hulemba yale ya lalao volovolo jumatambu panda mahashenda ya jamanga ya duwaza ye fami ripare li intervena maze de sujet ikawa shababi we hakana mrumsha za wararu hata wanawane haranse mrumshi abahange na mzongo ya shababi we yede sujet amando mzazahe ngulalo nziani mzazahe ngumeyo banda hajamanga gasina nueva mahaishenda kaja paro wanduzahe kaja paro mzazahe mzazange harumatambu moroni gejuma ulala monziani. Deuxième sujet de mjomba woi yenda yarenga yemana ikao mna mwanamsha kaufanya deuxième année en droit iho Komoro yamenya umsomo badala hende na umira yambaiza onda bushini ili ya umklaza wangatu jojo kange mziro mwanamshi ya zaya yarenge mwana wambamru yambe mwanamshi na renge mwana rimbe mru nubazonda Faransa mwanamshi ajahunumanga mwanahe ngumshangazo gusongone mwanahe yolila gusongo fikire mwanahe hakaurambi ya mwanamma hahe rizabe ne mwana da mwenda renge mwana ya msise komo mbale ujahon 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33. S'il vous plaît, appelez, partagez, repartagez ensemble, que ça se pourrait, wazirenda wazie, wajozifanya, wazie wakikwafanya, yebana woi, autorité woi, yaisheze message za hanyu, yarinrinre, emanadamu woi yaranti mzaza hahe, alo harumatambu, iho Komori, yaani, ya elewe ya ukaya,
nzaza honangaliwa hata shodwa kabidi umanzo umanzize gera bemriazala waiche 07 48 45 19 33 kamna upara shanga mjonhansi hata ye video yende habari za Komori gemje msi abo mdoni para wakati kaunti ya wakati yonge diffusion en différent indo uziro gamdin to numéro 07 48 45 19 33 hamabe seza sujet zinu gamonoka anika sumtabishani gamono hamabe nzaze mrujwa umvuriza nzaze mrujwa umneglige nzaze mrujwa umlawa nzaze mruka mbamba hindo de mana mso para gamono ya ukaya no mrujwa urenga mwana wangu humrede nai humbela hode umvuriza urenge mwana humbamru wabie mwana mshotini vumbe baga mjohua akaka tsuma filishani popara ili hau participer monesezera aizahanyo pour que ça change atampaka dabo atukofu Mwenyezi Mungu jornika hatima njema karna ufare wangu wapare heni apara wodi asikitiane suje heni atupara wamru ikao wanzuaru mie unafiki désolé na mweusiu gamambionize kweli heni apara wamru ikao ukozo utabiho heni atupara wamru ikao ulobani arumie unafiki yanzo ya onsokanga mkozo na zilanrabu atampaka dabo garde na uzie suje Mwenyezi Mungu narnike hatima njema Mwenyezi Mungu narnike musomema ike suje hisa Nlatini parambe bwetira tikanzana be kweli wahara ndejao nlatini parake sujet ça le couper direct parce que yé de base ya ni kanza mpare partition ya zamni pare moi be bwetira shakweli zelongo zila zijil na nlatini pare tampaka de abo tukofu zembi deziche sawa na mresami Mwenyezi Mungu narnike hatima njema na musomema ya risami de jokaya watino wajaza hatu karjaju duniani watinao karjaju wa Sullivan Shoza zahatu wastahamili panda souffrance ya grossesse ya sukos na tambo na mashaka si ulala Hawaii si ulala hadingo si ulala hauso zila pia souffrance ili ya hulele bomana vaho uje umlele ngojo mneglige. Assalamu alaikum ngara hadisi da sinado hadisi wena mama Kael Mama Kali, mashallah, Mama Kali, vraiment mroha santo kaya. Ngokozo kanga moneze commentaire zaho yavo. Ngamunukaze sujezi hutushe, kutisa nando rajina leo abwalo mafoto. Garu hushili ya uzira aizango jundo rangu da Mama Kali. Ya mjihundo hunu Normandie. Normandie. Ok, garu hushili ya. Mbao Le Havre. Iho Le Havre, garu hushili ya. Mimi dahar maze sujezi mbili, franchement. Gal 0 sao 0 Shatkangana ninsiye swasi harmai sije ya hema na mahatu oka haransi mzaza hengo mabareni ngumeyo ngulindini rimondele dua ya mbuya mrejeze roho paske tinyangu yamba mzaze inuti ya ma mzaze oili inuti mbahingu ya ufanisiha Isinga sihunu lizo ngabo kawa zaza walawa amanda asirijo hanza omwe rido wa isia riwa bemba hindu no Yesu hafanya hizo pia hizo ziumba da narimombe dua paske tinyangu hata mbuya mrejezero amina kamba mbuya zwe mwana nyasi oibahe mwana mchi hamanda asi mbuya mnike ya subir riba kesi nyangu cha Mungu jo tangi tena amina wajele na mwana oi ya hunde solution ba kesi nyangu hata kamwa benze ndembandongo na kanza ninjeze mashallah t'es très courageuse mashallah on est content je suis content de toi merci longue vie à toi et ta famille à toi aussi merci 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 nimlo ya bunyo tipia gamjon mero ya hangu watukufu Mwenyezi Mungu narnike hatima njema yarnike na mwisho mwema ya jahiliye ya nikuwa zatu sitara yarnike sitara rike juma uwaombela zedu wa Mwenyezi Mungu ya wahetsi atahale wa wikao wa zazaha ngo na muo shawa wikao wa zazaha Mwenyezi Mungu watamani ajali wa zazaha tuwake harume jannati firdaus ya hufile madhambi mdojo ya ukabeke mzazamru hende hata halawa shamru kadiwa za hobe hazekul hawaombela zedu wa Mwenyezi Mungu ya hufile ya wasamihi
wa alaikum salam jama Comorienne. Mwenyezi Mungu arjunike joka na heri yarjaili ezahiri duniani ya risiti ya sitro rizaya atampaka dabu watukufu ngahumbushiloni heri na baraka ya jaile shababi wola ya ileo ya ukaya mzazahe ngujonga wandu wa mrenge wambegwa mwanza wa mwanzize shake na ukasawa na imwana yahe mwenye humzaya. Mwenyezi Mungu amrengeze akili amrejeze akili jerule jeye sujet ya shababi wo haukaya hoson mangu ika vraiment sujet vraiment yaka haudiro son mangu ika udimana anakarma wanatambu wa titi wakauntabisha yedwa mjutsa samaha heli ika donakaya apropo ya sujet ya mzazatu ika ulalo monzani hokomori haukanga jo ya ukaya wazazatu kwa jaombe ya wazaenai shawa juhanza wazaenro haini zanai kaja juhanza zaenai haina mzaze mnyuza ya mwana ya sante ya garde mwana pandamezi sheda ya souffrance uo yo hajuhanza ke mwana ya jivahi ya jia mlele ya manzi ya manzize sha izo wana wafanyao. Mwenyezi Mungu waide ujua hukumu haukaya amine uka haini ya lilando suma mzazahe gujo hisando na Mwenyezi Mungu gujo wajainde joka na heli shani ya neglige mzaze uongu johonde majitu ya msana Firauna. Wa alaikum salam Fatima Ahmed atampaka dabu watukufu. Boum, longue vie à vous. Mwenyezi Mungu jo muhifadhi ni alhifadhi wanzahi rabbal alamin yarinike musomwe mana